Are makgalanyane ra amohela phutselatso ya Maafrika ntate. Kgotso le kgoloko le bamamedi ba putseletso ya Maafrika le boeteledipele ba Maafrika. Ntate re hle re wele tabeng. O ile wa etella pele moifo wa heno wa maparamente ho ya hlwela sepetlele se setjha sa Maseru bekeng yona ena. Ao ke o re fe ka bokgutshwanyane ntate hore na sepheo sa hore komiti e ya sepetlele ho ya se hlwela na e ne le sefeng. Ke a leboha ntate Mokgolwane. Maobane o ka boka lane la bone ketelo ya sepetlele le le ya parlamente kaofela e ne se ya komiti. Ke a leboha ntate. E ne le mo re reng ka ha sepetlele sena se tlo bulwa ka la 13 Yena yona ene ya botshelela ke ne re ba hlomphehi ba ke bae ba lo bona mosebetsi o entsweng o motle o hlobile ho ntso o qadile ho etsa ditshebeletso hobane ha di le jwalo tse mpe di hlahloba hore na ebe maemo a tla ba le jwang nakong eo 13 e tla be le ka hona. Komiti ya hae re iketsa ba setjhaba e ile ya sebetsa ka thata haholo le lekala la bophelo le mekontraka e le ho bona ho qetele dintho tse ne di bonahala di hana hore di tle di fele. Mme jwale ka nnete ka ha ba tseba le bona hore ha e sa le ntse ba bona nako le nako o hlaya le ona Maafrika mona ha re hletse dibaka tseno tšhaletse bope ya setjhaba le ditseding e le hore ba lo bona hore fela ho ya moo ne ntse se ho tshora o kapa hona ho itsamaela fela yena e se le ho etsa mosebetsi o bona hore nthwena ya bodisa ba makala e fela e etsa mosebetsi hore ho tlamehileng ho fela ho fela ho kena tshebetsong. yena Ke ne ke la ka fumana dipotso le hona mona Maafrika mona ho thwe ntate ehlile hore ho tla hle ho qetwe ho bo sebetswe hobane ntho e qetwe kgwedi ho sa kene tshebetsong kapa di sa kene tshebetsong na eo ho tla etsahala jwalo ka ba ka tshepisa hore kgwedi ya bohlano ha e fela tsohle di tla be di qalella hore jwale di kena tshebetsong. yena Re hlotse ho kena kgwedi wane re fihlile ke la ka re ka la 30 empa re hlotse hanyanyana ho kabile tshebetso ka la a je go itse go tla qala ho sebetswa semolao la bone le tlana la 13. ho tla bo ho etswa fela Ho bulwa empa ho bula ka tshebetso ile ho butswe hona jwale tjena ntate Mokgolwane empa ho santsane ho buletswe ba ditshebeletso tsa ka ntle ho batlang ba kgutla jwalo ka ha e ntse le jwalo ka mane ka betse empa re lebeletse hore kgweding ena ya ho supa yona be re bona hore ditshebeletso kaofela bakudi ba kena ba dula ka hare mme wa tseba ho ntso le ka hore ho bona hore ho kenywa basebetsi ba bangata tshebetsong. Mme ke yona taba e rona re le parlamente re ne re lelekisa hore e tsang sohle ho bona hore basotho ba tswetsweng moahong mona kepa ena ya bona e se mawele e ntse le hantle ho qetelwa mosebetsi. re fe ntate na le fumane eng. Re fumane hore bosebeletsi bo bong ho batla bo sale moraonyana ho ntso ho qetelwa jwalo ka baoki ho eketsa baoki bakeng sa sa sebetsi empa ka nnete maobane ke la ka fumana ka mongwe ke moholo hore karolo eo e batla e tswetse pele baoki ba bangata ba tla kena tshebetsong ya pele. Ya bobedi re fumane hore dingaka tse ka bang tshelela kaofela tsa mane tsena tsa ma-China di tla ne di lwana ka mona ho tlatseletsa ba leng teng. Ke ithutile hape hore metjhini enana e tsebe ho sebediswa ka tsela e hantle haholo
bookamedi ba sepetlele bo ntse bo leka gore bo bona go kwetliswe ba leng teng gobane bothata ba metšhini ke bo fela ta magalanyana bothata ba metšhini bo hokae sebediswa ke metšhini e nneng tse le thuto go dipetlele tse tsa bona ga bogolo tate Mogolwane na e bua se-China metšhini eo a e bua Sesotho e bua Sekgowa le se-China empa ke metšhini e go ithutwang ke e neng ke ntse tsebagang e gode ke re google na metšhini e bua se-China ntate go tla tlhoka o hirwe batho ba tsebang se-China ke tsena ka ntate metšhini ebile ga o ka gopola gona nako e kile a tlhaka ba botsa bona le ba China gona thepa e ba rekileng ga ba se ba le siko bona ka mora lemo tse pedi ba tla ba se ba le siko se ritang nna e kgetsa ga re tlo sokola gore e le jale go phela a tua China fela ka nete ba re godisitse ke metšhini e fumanehang gaufinyane dinageng tsena tse pela gona go Afrika Borwa ntate ga re tswela pele ntate o ne o tlhalosa gona go ntse o hirwa batho ba mofuta o feng ntate ke ka pele re seeng ka teng a kena lentse re latela ona ga ka re bona batho ba santse ba ba le bangata ba ema ba re letsa ko bane e le gona ba ntse ba kenya bosebetsi bo tla sebeletsa setšhaba yana fela ke ne ke re ke we dikgatelopele tse go fumaneng gore di le teng di se di entswe ka maatla a magolo ka nete le letona la public service kapa la bosebeletsi ba setšhaba yana bua le ena a tshwara ka nete tsene di hloka gore re di fitise ntse re lelekisa gagolo datemphora jale e re e fumaneng moo ebile gore batho ba maswe gore ba na le bothata ba maswe ba bangata gagolo le bona mme seo tlo tlhokagala gore go lwanwa gagolo gore batho ba sa ba ditse nako e telele ba ya mane empa jale ba beuwe mo ba emetseng tshebeletso nako e telele gagolo e le ntho e mone bitsang waiting list ga re le gona mono le batlhompheng a bana ba ga bona ntse ba kena ba thulelelana fela e gore la fumana ka re ditilo di ka gaelela go latela gore jale bafofu bona ba tlholewang gagolo ba ka nako e ba tsena ntse ba le ka besitsekamae ka re bana ba tsoga gafofo ba sa tlhole gantle jale ga ba le ke bongata ka bongata bo bogolo o tlo tlhoka go ditilo tse di eketse e le go ba seka ba ema ka bao dile ba tlaga pele batlhomphei baya di la tlhakae ga o keta go bua mme batho ya ga sentse ke pota mo banna ba dijetse ba ga setse mona o tsebele ke ema nako e telele ka maoto ga re le bangata ka nete o e bua le lekala le pele ke se ditilo mme ka nete lekala le telele ka gone ke le bona tsa setsana tsa batho le tse ba ntshanta dipakue kae di la bue di fitlhe ka pele re mametse ntate ntate empa go pota sebaka se setse legolokwe se a kgatlhega sebaka se ntse se tlhophiswa hantle gore batho ba tsebe gore ba monate wa bonang ba tle ba o fumane ga ba feleletse o ka nna wa tseba gore le di-pavement tseo gana di tswalele mona mo papang dikoloi machina ona nente tso tse ntse a di bula di tle di etse jwang ka ga ka mona di etsegela empa ka nete la ga shebisana le bana ba moswara bona o setse mona ka tsere ba mofokodi ba go ga re tse tlo tlhaisa jwang bo bongata bo tletsetse bo tsa botlamo o bo ditloseng ka nete wa tsa tshebedisano mmogo e ntle gakalo ya batho ba mamelang ba ile ba di fetola ka fela go fitlhelela sekolong mane ba di kwala gore go tla ba le mo boya jwang go ntse bo tlhaya moo jale go botla dikoloi dipaka gona mo mo dikoloi dipakang ga o tlhokagale dintho yana nna taba e ke e hlokometseng ke ya gore go ngotswe ka sekgowa mono fela letshwao le bontshang gore sepetlele sena ke sa diphallelo tsa China go ngotswe ka se-China e le gore le China ga le fihla Lesotho mona le sa tsebe sekgowa e tla ga le sheba sepetlele seno e be le a bona go ngotswe ka se-China gore sepetlele sena ke sa diphallelo kapa sa dithuso tsa setšhaba sa China fela gona ga ona mo ngotsweng ka Sesotho la go the fela dikotsing kapa kena kapa tswa mmošareng taba yo ntate ke gobaneng go leiwang ra e bua pele ya sejana le batlhompheng ba ile ka la bole
ba ile ba bua ka yona empa ka nnete ba sepetlele ba re tshepisa lekala le la ditheo tshwanetse ba sebetsana le taba ya gore ya le go tlotla go etswa matshwao a nang le sesupo mme a ka bontsha batho gore na ba ya bokae ga ba ye bokae ka puo ya bona. e ne sa lokela be ke taba e kenelletseng go tloa sethathong ga e ka ona jale se tlo tla lefelelwa ke mmuso wa Lesotho. Jwale ke a bona e le sa kena legologolo ke ne ya sekgowa ya ba etsa jwale empa gona nako ela e ntse re le ka gore re tlhatlhobe gona tshebetso e etsa jwalo re tla fela sa ba buisana le lekala ka yona nako eno ga ka ntse re kopa re bone gore ba re ai jwale e ne ke tla kena dikgakanyo tsenana tsa lekala mme ra re ba etse jwalo gobane ka mora gore go lelekiso go etsetse gore ebe tšhelete ya mone ga e sele pogang e le nngwe ya ntse re bua legoloko gore ke a kgola mesebetsi enana ya diprojeke ya mmuso ga e ka etsa gore e sebetsiwe ka nako o tla fumana gore le tšhelete ya teng ga e fele e kgona gore le go e bang go ntse o tse go tsebe go fetola go e bang ga wa bonala gantle o fetola gantle ka ditšhelete tse go sa batsagale e nngwe mme ka nnete ke tsebile ba tlo ka ba di etsa ke tla ke lelekisa gagolo kutse gona ba go kae ya e le tsa la lesome le metsimorago le fitlha e le batla ba se ba kgone gore ba kenye tšhelete. Bakudi ke batho ba jang ditholwana ntate. Nna go na le dibaka tse kgethehileng moo ho tla rekisetswa gona teng. Ka Mantaha wa beke yona ena ka hora ya borobong re tla be re dutse e le dikomiti tse pedi, komiti ya boiketlo ba setšhaba le komiti ya moruo le ntshetsopele le lekala lane la mesebetsi kapo la trade la kgwebo ba masepala ba dikgwebo masepala re tlile re shebisana le ka ditaba tseno di itse gore na taba eo re ya dumellanang gona go tlo sebediswa sebaka seo sa bona e leng bane ba LNDC ka tsela e jwang go bebofaletsa basotho le bakudi ba tla beng ba le moo jale e ne santsa e le moo re lo buisana ka yona ke ne ke naganne gore e tla ba mosomo ba rekile ba e tshwasala le kampa ke bone e ka ya diega ga ntse re e le go ba etse jalo jale modulasetulo wa ntho wa komiti eno ya ntho ya moruo lebitse le ntho le ntshetsopele le ba nentse ba ntshitsana ko ke re siko ka boiketlo ba sabala ba dumelana ba ka manta fela ke ile re kopaneleng e le gona jale ga gona sebaka sa thekiso le sa boemelo ba dikoloi tsa baeti go fitlhela maobane ga re ne re ntse re le mone go ne go sena sebaka se jalo bofelong e bona le magalanyana se gadiwe e bua nna sepetlele se yona address sebaka empa e le gore address la gopola go na le karolo e nngwe ena yo mathainana a nantse a sebetsa mo a na dula gona teng diaka tse dingwe tse ntse di le tsela teng mo tsela tse ntse di dileng ke mokgwa ke le ka gola eno beke ena e ka be tlhakile gona go tlo sebetsagala jwa ka morago go buisana ke mokgwa se ntse re e lelekisa e re lelekisa e se ka diega ke botsa jana bana sepetlele se fetileng sa Quinto se ne se tlile se sena sebaka gore kankane e ne le nurses home mona pela mo ke sebeletsang e le Sanlam e le sepetlele kankane baitshukudi ba sebeletsa maphephe ngwanane wa boneng ntate ha le hla le kgethiya maseru mona e ba ha ba theohele tshubuhlellano e sentse le ngata gona jwale ha o bua tjena mona sepetlele ka bakudi bana ba fokolang jwale potso ya gore na jwale potso ya gore na moralo wa sepetlele a ke re moago moholo ntate ha o ahwa ho masepala ke yena a tšhaellang dintho monwana jwale masepala ha bona gore mona ha ona boemelo ba makoloi ya baeti ha hona mo go tlo rekisetswa gona teng jwale e le gona go fega wa LNDC ka morago e tla sebetsala banga ya ba LNDC e ka ga re sentse re na le mogalo wa ho nyolla
mofuta o mongwe wa moago mona ke yona ntho e ke tlang go utlwa eno ntate gona lekala le ya gabela jwang le ya gabetsiwang taba eo ya gore ebe ba sepetlele se gauwe sa ba sa fela ka lemo tse 5 mmuso o ditulong o sona lemo tse 2 fela ihlile ga gona setopo ga gona le sebaka sa go rekisetsa dijo e tlhalose ya bang taba eo ntate lekgolo taba ena ke ne ke le ka o sheba moralo onana mo o leng hona teng gobane go tsagana le ona yana ke bona ka ile ba tswa e sa keneleng ka hare go ka kotlolo go moralo ba hwasediwa fela taba tsa mehago bogolo e tota etsuwa le ka hara sebaka a tseba ntate lona ba politiki le go hakwa fela gobane go thile ikemela le batueng le a kgethwa fela bahlanka ba hirwa ka ditsebo kore mohlanka ena o hirwa ka ditsebo bahlanka ba neng ba ikarabella moo ha le ba botsa dipotso le motso ka sephadi le ena a ntse a ya o reng kapa ba le go ba matona a tsamaya ka dikoloi tse seng tsa baiti ga ba bone le go ga gona mo bakudi ba tlo theo gona teng a re e fete ntate yana mogala mmapa o motle o leng jwalo e karolo eno ga eo karolo eno ga eo ke shebile ka ofela ya bontsha le ka ntlane ka finance go fihla gona ka finance home le mane ka ofela ke o shebile ga ke bua tjena ke tlile le siko ga e ka bakela ke bo madimabe ntate ke bo madimabe ka nnete ha re tla tabeng ya tumellano ya Lesotho le ya China tsamaisong ya sepetlele sena ke utlwile hanyane o ama hore se tlo tsamaiswa ke Basotho fela le teng o kenyeletsa taba hore ma-China a tla ba teng dilemo tse 2 re thusa go utlwisa tumellano ena ntate gore na ehlile ha le ntse le ya le fumana hore re tlo sebetsa ngwana yana tabeng tsa moago ka kakaretso gore jwalo ka ha o tswe dikontraka tsenana tsa mehago yana le tsa dithuso gore ha o ka senya ka nako e itseng ebe go ka nna wa lekisa jwalo ne ke bua ka yona yana gape ba ke bua gape le ka dingaka tse ka dula di tse ditshedi le dingaka tse tla beng ntse di tsheheditse ditshedi tse mesebetsi ya sepetlele ga o ka fumana ka mona ka Maseru west yana mola mo e ne le mogao wa lekala la bophelo yana o tla fumana gore moago e tshwanang le yona ena e teng mono go so go ditlhafaditse gantle o etse jalo bodulo bo botle ke mo dingaka tsenana tsa ma-China di lebeletse gore tse tlabeng tse di tsheetsa mona ga di tlile di tla dula gona teng yana e le qalong ga morao e tla re o lebeletse gore lekala ga ntse le re tlhalosetsa ke re gona ga le lekisa ka jale mo le tsa bona ga le ka go sheba gona e fela gona le bona letso ya ditaba tsena tsa bona go tla tshebetso di tlo ba jwang yana so karolo eno ke yona e go utlwile kare le yona e tla thusa bakeng sa ntho tsa ntse le re di bua ka tsona tsa bosebeletsi ba tsheetso eno jwale e tla ba ya nako eno e khutshwanyane batho e debe tse di tsa nako tse telele go latela topo ya teng nakong e nako yana ke a utlwa eno mookamedi wa sepetlele tlo ba Mosotho kapa e tlo ba le China ke yona potso ya ka eno ntate ke botse ka tsela e o tlolohileng ga ke so tlhoke mookamedi a kere le tse sebetsa ka betho ka bona go ntse na le mookamedi ke mo mane ke Quinto kwane mane betko ke Quinto mona ke sepetlele sa Masego ya dad lekala le tla gabela mo e bang tse ding ga ke tsebe bona metela empa ke ne ke sa utlwe phapang ya tsona gobane ke go fetile lebitso empa setlheneng tse e leng gore sepetlele se tswele pele o tla gopola gore taba ena e tsadile ka nako yane ya botsatse kabi ba re ae
o tlamehile o dule o ntse o na le sepetlele ga o diwe mono o tseba go sebedise ke sa gopola ntse le letsura montala ba sebetsana le taba eno gagolo ya le nna motho wa gone ntse le ka go lwa lekgotla la bophethagatsi a le kamane ka megalong ha le mo botsa dipotso o reng le pagamente go ntate motho ya tlo kamela mo ke Mosotho ke Mochina ke mo gona ke botsang gona tumellano ya mmuso wa Lesotho le China e reng na e re ka dilemo tse ka se tla se tsamaiswa ke gona kapa ho tloa sethathong e tla hlebe Basotho ho ya ho ile na what's up boy ke sa itse ha le ke a utlwa na we se se na hona mo se di tsama China go gola hona ditaba tsena tsa diphano tsa dithuso tse di tsa matlanta bona ana le tsena go tlhalose le tsena ke ka dithuso tsa China tsala go gola ho tsela e ba tsosa ngate ba tla ba itse kheta le fa sekoloto se le seng le sa bobedi ha le sile koloto se se kheta le thusa ka o le bong mahala go le tla re tsa go a se sa bo re ne re nkile mekoloto e feng ha batla re thusa ka sepetlele le o tla sa lo sa ke go ga ke mo la le ka la tla sa lo ya itleke ke sa pagamenta ke re ke wena mmesa mohlwane wa bophethagatsi ya ntate itlile potso tsena ke tsa hao tsena ba tla kena ba o thuse bona ba lokela gore ba kene ba o thuse ke sa mmuso se tlogalwa ke mmuso ka pele mmuso se betsang tšheba ka teng ka mesebetsi ka kgiro tse tlwaeleleng tsa mmuso ga gona mo e leng ma-China ka kena tabeng ya tsamaiso ya sepetlele na le motho ya hlahang marangrang a maafrika mona lebitso la ke Caroline Mohapi yona go nna orthopedic ha ke tsebe nthona workshop e teng moralong wa sepetlele na tseno kutlwa se le tse thata haholo na wa tseba na meralo ya sepetlele na le eng ba se ba bontshitse tsona lekgolokwe yana e lo ha tlo santse a kopa mosebetsi wa utlwa o a hlalosa go ruteile jalo o kopa mosebetsi ha re hatela pele ntate re ke bona gore na o tabenyana tumelano ntate pele re e feta ke botsa tjena hobane mmuso wa Lesotho ile wa kena tumellano le Netcare ka sepetlele sa sehopotso sa mofumahadi Mmamahata mme sa re bakela ditholwana tse busula mme taba ene ke botsang kana gore na China yona e tlo ba le seabo se se kae sepetleleng se e lokela utlwahale ka bona botebo bona bono ba hore go hauwe sepetlele se setle mane ke seno le pereng mono fela se re baketseng bothata ho fihlella hona jwale ntse re hopola hantle maoba mona na le skatle a hlakola tumellano eno jwale a re bosebeletsi bono bo mono kaofela e se tla ba bohlanka ba mmuso hona jwale ntate ha ile mo ho tlo ba le sepetlele sa Maseru sepetlele sa sehopotso sa mofumahadi Mmamahato se tlo sebetsa eng yana Triple P public private partnership yana ke diphallelo tsa ma-China
mmuso wa setso ha o phalletse o file ha ona di-conditions tsena tse ngata kapa dipehelo tsena tse ngata o itse mokoloto o teng re batla tseba mekoloto eno e mmedi eno e sa amaneng le tsena ka kotlolong ke le gone re botsa gore dintho tse dikoloto ya dina tse tsa bo China dipehelo tseo tse jwalo le maneo ke keta go mo fa dinomoro mona o tla kena re keta o tla go gopotsa tsona tse di ona ke arabe potso enana ya gago yana ntate a ke o no batla go utlwa gona jwale dipehelo tsa tsela le tsela na ebe ke tsena ke ke sa tloa tshwaretsetsa bodutu bo tshwanang le tse ile sa etsahala mona ke neng ba ke di a fapana mme enana ka kotlolo e lekaneng la bophelo ke matsogong a mmuso bakeng sa gore e tse e tsamaise le re tla gopola gore sane le ha o ntso tlhalosa ka tsela sila sa keteletse sekwalo ka teng maikutlo a ka lekgoloko e ntse le gore dipolotiki di ile tsa kena gagolo ka gara ditaba mme tsa ferekanya morero o neng o le motle o ba neng ba bile teng ba neng ba ile ba o bona bakeng sa lesolo e leng sepetlele se leng se reretswe gore e tlebe moo go fetisetswang batho teng ha ba se ba hloleile ho thuseha mekgahlelong e ka tlase ya sepetlele e tlo tswela pele se ntse se sebetsa jwang ha o tloha tsenana tsa Maseru district tsela e re tlhalositseng ka teng se tlo sebetsana le gore dipetlele tsena tse ding di ne di fitisetse teng fela morero e le gore dipetlele tsena tse di tswang tsa tikoloho kapa regional di tle di be boemong bo gore ka ditshebedisuwa le ka ditsebo go tlamehile gore be bonyane dikampa tsa batharo wa tekisa Maseru wa tekisa kamane ka botjhabela wa tekisa mane ka bophirima jwale le tsena tsa bohareng tse batlang le di boemong bo tshwanang le tsone ha di sebeditse di hlwele di ka bene di fitisetse mane petleleng tsa mofumadi mamohang sehopotso sa mamohang nta se sebetsa dineeletsana jwang le gape taba e re tlameileng re senye moralo o re tlameileng go senye o tlameile o dule re tse go entse jalo gobane dinaga tsotlhe tse tsetseng teng le ka tsela di sebetsang ka teng molemong wa gore o go tshwana le a ile appeal court mane mo ke lekgotleng la maipileng na jwale sona se hlomelletse ho lekana kapa se sa Maseru e se tlo ba sona se nang le thepa e ngata le bosebeletsi bo botjha bo tla boimetsa seo sa mofumahadi sa sopelo sa mofumahadi mamahadi lekgoloko o bua taba ya bohlokwa mona ke mosebetsi wa mmuso go bona gore ha itse sepetlele se ke sa boemo bo se se behe boemong bono ka disebedisuwa le ka ditsebo le ka batho jwale wa tseba ka baka lena la gore mebuso ha e sale e sa thuse e re ha o fitlha go tsetsenana e ne le sa botlhale le omsitsedi ha o fitlwa ba bang ba re jwale rona re sebetsa ka tsela ena ga na sebetsana le nthena jase kgolwane basotho ba senya dintho tsa bona ke mokgonna jwale ke bua maikutlo a ka yana e leng e tibileng basotho ba tlameile ba sebetse ka thata gore dipolotiki di tswe ditshebeletsong tsa setšhaba politiki e sebetse ka modukamane fela go be le meralo ya naka ya tseba lekgoloko o ne a bue ga ngata a bua ka ntho di tswang planning board e tlameileng ga e raitse dintho e ka ba dilemo tse masome a mararo ebile e sebetsa jwa e molemo a kena a ba kena morerong o nobane e tla le morero wa setšhaba kao fela e se morero wa puso ye itseng ke mokgo re nagana gore taba enana ya e ntse re etsa enana ya ntho ya di-reform tlhopho botjha ya tlhopho botjha yana e sile tlamehile kene sebetsong ka pelenyana e le go bapolitiki ba seka ba kenakenana le baokamedi ba mafapha a tlameileng a ntshetse merero pele ke tsona ntho tse seng teng tete ga bona go se o le masekeseke o le ka mokgwa ona ya sepetlele seno sa sehopotso sa mofumahadi ntate
o tle o iphe nako ya ho bala pampiri e bitswang healthcare infrastructure public sector private partnerships in developing countries, the Queen Mama Hospital in Lesotho. Ha o ka kena o tla e fumana e ngotswe ke ba Harvard Kennedy School. E le hore tle se ke ra sekamela ho dipolotiking ba rutehi ba dinaha tse ding ba se ba ngotse ka rona hobane rona ha re ngole Harvard Kennedy School o batle Lesotho Hospital and Filter Clinics, a public-private partnership. Na pampiri tse pedi tse ngotsweng tse feletseng ka bothata bo etsaetseng mono sepetleleng seno sa Sobolo sa Mofumahadi Mmamohato. E leng tsona tseo ke hlokang hore di utlwahale hantle le ho Mosotho hore na di keke tsa tla di ipheta sepetleleng sena. Jwale ebe re tla fihla re beha ka bokgutshwanyane fela re re e ne le dipolotiki. Ha re tswela pele ntate, na hona le dingaka tsa mafu a kgethehileng tse kwetliseditsweng ho tla sebetsa sepetleleng se setjha? Dipetlele tsena la Lesotho kaofela di tlamehile di fumane dingaka tse kgethehileng hobane mafu a mangata ke mafu a kgethehileng. Ha o bua ka mahlo ke hloka ditsebo tse kgethehileng, ha o bua ka meno o hloka ditsebo tse kgethehileng le tabeng tsa di-operation tse fapakaneng jwalo tse ntse di le bofokodi ba hona nako e telele. Mme ha o sheba metjhini ena e ka mona hara ho sepetlele e hlile le yona Dr. Masuka ona ba hlalosetsa hore e meng e hloka hore ho hlobe le batho ba ditsebo tseno ebile e ngata bakeng motho ya utlwisisang tshebetso ya motjhini ona yena e le ngaka a re nna ke hloka jwale ditholwana tsa yena kapa di-results tsa yona ho feta hore ebe ke nna ke tlamehile ho tsetse difeno kaofela. So tseno ba santse ba le ka ho sebetsana le tsona ba sa ba re hlalositse hore ba sa bana le batho ba sentse ba le sekolong ba ithutela ditaba tse ding tsa tseo ba di hlokang ka mona. Ke hore fela ha ba fihla ba di bapalatsa mo le ka parlamenteng ha ba tla re shebele thata bala dintho tseo lekala ntse le tlamehile le lo fihla le phatlalatsa ditaba tseo ka mane ka parlamenteng committee hore bontsha hore ke tsena tse re nang le tsona ke tsena tse re senang tsona. Ana sepetlele se ko ga ba re qadile ho se bona se ahwa dilemo tse 5 tse fetileng ko bolela go moralo ko a pejana ho dilemo tseno le haeba lona le ka itshireletsa ka hore re a fihla. Bahlanka bano bona ha ba fihle ka dilemo tse tsa lona tse pedi. Ha hona motho a isitsweng sekolong. Dingaka ke batla ho bua ka dingaka hona jwale ntate. Ha motho e le ngaka e ba general practitioner e be ha tla o etsa specialize mohlomong a specialize o tla re ke tla shebana le karolo e ka hodimo ya mmele ebe o etsa super specialize jwale o sa shebana le sebete fela wa bona. Jwale di-GP dingata Lesotho mona Afrika Borwa ena e tletse bana ba Basotho ba ithutelang bongaka fela ka hodima bongaka bo tlwaeleleng bo bitsang general practicing ho ba le specialize jwale ho be le super specialize. Mme Lesotho mona re bone Basotho ba bolawa ke lefu la mofetshe ba bolawa ke eng na ntate le parlamente le na le tlaleho e reng hona le bana ba Basotho ba dingaka ba o itseng ha o qalwa morero wa sepetlele sena ba iswa sekolong e le hore ba tle ba tla ba sebetsa mona ba shebana le mafu a kgethehileng a amang Basotho. Ba ba kae ka taba dingaka tse pedi tse neng di ile tsa taba ya ho tlholo ke le teng la hlokala e mong o ntsa le sekolong hana jwale ha re bua le wena ho bile le baoki ba ka bang robedi kaofela ba ileng sekolong ba lo etsa dikarolo tse ding tsa kwetliso e ditabeng tsona tsena tsa cancer.
tsona jwale tena ke bua le wena ntle le ngaka enana ke a kgona enana e ileng Zambia go na le ba bang ba bane gape ga ba ntseng ba le sekolo ka matsogo re ka bua ka gore re na le a le mong ba babedi ba ileng ba kae empa ke mong a tlhokang a santse a sebetsa e leng Dr. Mpuso ba batlang ba ntseng ba le sekolo ka yona ena ebe go na le bana bo rutang di-radiologist ba le bona ba tshepileng ba ka bang robedi ke dikarolo tse ngata ba ile ba re fa lekala le la re fa ka ntse tlaleho ya gore re ne re batla gore ke le tsena ka go taba tsena ba tsa di tsawang re ne re tlhoka di-specialist ka gore batho ba ditsebo tse kgethehileng ba bakana ba ne ba tlhontshitse gona ba kana e le ha o ntse o ya ba ntse ba iketswa jwang lekala la ka metemeralo e la itekanetse bana ba le yona ka le komiti ona re tla di kopa dipalo tseno le ho utlwa gore na ba se ba le hole ha kae re moralo ona pele ka go fana na tso tsa re buile le bona go ba tla ba ya ba ka bontsha tso tsa sa ke gona go tse le tsaya go bana ha rena sona kana go ina gore mo ga bona mo tlo na ka tsebo go bona go tloa go ka go nya administration le eng ka go fana gona e se go se le tsala jwa go tla ga le bona ka tsebo e ke se le go gore ke tsela le di se di swa bene ba e se ka ga di professional ka man ka parlamente se re how to invest the way that ka ga re di di tsela ntse re ngola e le ha go tla mo ntse go itse mo tsa mo go itse mo tsenyedi sala le le ile filo di tsa ona e fela pele tse di hantle ya ba metšhini e tsheletse ke nao sala ntse di mo ka le khaitsa ba re fe ka di section ka o fapana jalo go mo ke tšho parlamente e ka reng ga ile gore e se ka tsela e botlhale e ba fang ba sotho gore se fa ile ya rona e ntse ba ba leile le ha ile se na go tsohle ka ba ka go di pesile tse tsala de re twa ga ya mo ga ya karolong tabeng tsa bometsi go ne ntse le pa e karolo tsa bomotlakase o ntse le pa e ditšhini o ntse le pa e se sebetsa le ditšhini tseo tsa basotho tse ka re thusang la ebe di tla ka ntle gore nako e parlamente e ile dibakeng tse ka re ntsena tsa dintho tse specialized o fumana gore re tla le ditaba tsa bohlokwa seo le batho ba ikemetseng fela ka kena mo Afrika mona gae ka le tsena ba itshwere hantle sala ke kopa le nna ke kenelle mo ba hlompheina go ile ya le tsa tweet ke di bontsa ke nngwe e tlo ba tsa le parlamento ge ke re bule he gore basotho ba re thusa bana ha re na ditsebo tsohle tsa go etsa dintho tseno mme ke tsona tse tsa o tla fumana nako nngwe dintho di senyehile tsa basotho ditšhelete di senyehile tsa basotho e fa e le gore batho ba teng ba dintse ka ntle ka mane ba ka fana le ka e le letsatsi fela tsatsi le iteng ka ha parlamente e sebetsa ka tsela eo taba di batlang di ba professional gore botsidi ba hae a tlo tla re thusa ge ke gore se re na le ba babedi be re ga re lo tlhatlhoba ntho e itseng ba be ba le teng ya utlwahala ntate ke bona gona kwa gona e sentse e haba hore nya borobedi mme ke rata hore re phethele ke gutlela ho yane ya motso ka sephadi wa sepetlele e hlile gore ha le tsebe na ke manyatlo ka mana sepetlele nna de mokgotho ke batla ho iketa ke re tsamaiso ya ba e hloke go etse ntho tsa bophelo ntate ya le ka na khiro a so ntate ha o mametse o utlwile ka e teng mo ho tla hirwa batho ba sa tsebeng letho ka mafapha a bophelo gobane fela e le ba mege puso na o so utlwile taba eo kapa ha le so utlwile parlamente ha so utlwana a ke le taba tse taba le manese jwale o tlo re le ntse re manese ka ba magolo a mahlano e baoki ba ka ba magolo a mahlano e le ba yeng fela ba iso hira o so ditshebetso se di tsela go le tsena ne ke hlalosa ke ka bolonye ya ba o dileng yona ne re bona gore kana ba itse haele ke mongodi wa lekala la bophelo o la re hlalosetsa gore ka nnete o batla go pete le bane ba bosebeletsi ba setšhaba ntse di bona ka ntle le ene sa bateng la ka bua a ga ita bona ge se tsohle o bona gore maphelo a basotho bophelo e yana
tšhelete ya ba lefana e tla ba teng be kena o e qetile o sokodisana le batho o ba tlosa 500 o ba tlosa 5,000 ba isa 500 tšhelete ya ba yona e tla ba teng na le bakgalanyana ntate ke atla ko go lekala le sentse le na le moralo wa gore baoki wa maobane baoki ke karolwana fela ya lefapha la bophelo ga e bona le ba tswakang ditlhare go na le ba mading go na le ba masapong go na le ba mahlo wa utlwa gore baoki ke karolwana e nnyane gagolo empa e le yona e tummeng ga ke tsena gobaneng baoki dingaka fela mafapha ka ga sepetlele ka mona a tshabele dimmošareng kwana go lokela go hirwe batho tšhelete na e teng bakeng sa go batho ba tswele pele ka mosebetsi ha e ba go tla sebetswa go tloa kgweding e tlang jalo go se go sebetswa bosiu le motsheare dikgakanyong tseo le di fetisitseng le le parlamente na tšhelete ya go hirwa ga batho e teng mme go lebeletse go hirwa batho ba ba kae ba maemo afe ka hara sepetlele hloka bjale ha se re fumane karolo yane re re ke structure ya lekala la bophelo le re itse bana ba itse ba tsa re fa yona tšhelete le mono ba ka re fa ba ka fana ka tsona go lona nako e le buang le bona ba itse ba tshwanetse ba eme ba tla kena ha ke tswa mona ga o thewa mona ba kena ha o ka ba fana go fela ba kena ga jalo fela ba ntse ke mona o itse ke manyatlo kena Memaneo a ka phakela Memaneo ke mongodi e moholo ke mongodi e moholo wa lekala la bophelo a tšhendate ge kopa go kohlo mo fe sebaka a ke go lokile ntate ke a leboga mamedi e motlama Africa FM ke na le mokgothi makgalanyane ke modulasetulo wa komiti ya parlamente a lositseng ditaba tsena tsa bophelo mongodi e moholo wa bophelo ke tlalela gore ke mme Maneo ke kopa gore mme o kene nomoro ya rona mohala ke 2121 644 le 2121 993 ke kopa gore o kene moratiwa wa ka re shapepele re ntse re tswela pele sa ditshebeletso le bosebeletsi ba setšhaba ke mo Africa FM re ntse re bua ka sepetlele sa Maseru se sentse se sebetsa ha se hlaloswa fela sentse se sebeletsa batho ba tšhaisang jale se tla bula semmuso be ke tlang ka labone e be ka mora mono e se ha ke mametse na da magalanyane o re kgweding ya bosupa jalo go tla be go sebetswa hantle kgotso dumela mme dumela mme Hello. ke kopa o kwala seyalemoya re tsebe go utlwana hantle Hello. dumela mme ke mme mang ya mme ke a dumela mme gore ntse o mametse puisano ya rona le ntate Magalanyane ke kopa o tshwaele mo utlwanye ka go bile digeu gona teng Nunca pasará solo por luego todo na zona porque me jabona na así que psicólogo ya fue que ka tsela a me ke tsena tumellano ya Lesotho le China ka sepetlele sena na ke efe ya hantle illa habali mfago wa itaweli ile ya China Africa jwale mo dinahaleng tsa tsa di-proposal go iketela gore di fumane tšhelete eo ya go aga dipetlele ya ga naga ya Lesotho ya ipabola ka sepetlele sena seo ka se bonang mme ka baka la go boipabolo boo ga se ke grant ga se sekoloto
ke mpho e senang manyenenyene ho hang. ha e na letho empa o buile ka hape ka dingaka ehlile hape ya ntle le kgao ya sepetlele e sale re kena morerong tumellanong le naha ya China ba re tlisetsa dingaka ka dilemo tse pedi ba tjhentjha jwalo ka ditsebo tse fapaneng. Jwale ha jwale dingaka tseno ka lebaka la bosiyo ba sepetlele seno hobane le di ngata hantle le moraro wa sepetlele seno di ntse di sebeletsanang le motho ba Eya mme. ka ha sepetlele sena jwale se ya fela se fedile se tla tla se bile haufinyane dingaka tse jwalo di tla ba teng jwalo ka ha mohlompi makgalanyana a boletse re na le mokga o mong ka mane ka maseroe o dingaka dulang teng e leng hore ha re sa hlola re hira ho senda tjhelete kgwebong ya dingaka tseo. Jwale o boetse ka hare ho sepetlele seno ho na le tshebediso ya marangrang hore naha ya Lesotho dingaka tsena tsa Lesotho o bile ka di-super specialist Eya e leng hore haeba ho na le qaka e teng ya bophelo ba motho ho na le di-protein telemedicine ho bolela hore re tlo sebetsa ka marangrang hore ebe motho fumana mohlomong haeba e le operation ebe motho o fumana kalafo kapa tshebetso e tla etsahala dipakeng tsa dingaka tse Lesotho le tse China tse bitswang Wuhan number 1 hospital e sebetsa ka Western and traditional medicine. ba sebetsa kang Western hore dingaka e sebetsa ka ke di-specialist se sekgolo China mono se re leng ka se bona e sebetsa ka ntho tsena tse kalafo ya meriana ena ya Western ena ya dinaha tsena tse ntse re sebetsana ke hape le rona le bona ba na le karolo e bitswang traditional e re setso. Eya o sontso o bona hore le rona re tlo matahanya re tlameha hore re matahane le dingaka tsa rona tsa setso e le hore ditaba tseo ba di sebedisang re tseba ho di ntlafatsa re sebetse mmoho hobane taba eo e hlile yona e ntse sebetsa. na mme ho na le bana ba Basotho ba isitsweng ho ya ba di-specialist le di-super specialist mona moo le sebetsang le ma-China re a utlwa le isitse dingaka tse kae baoki ba ba kae medlab scientists jwalo ba hore ba lo ikwetlisa ho ya pele ba tlo sebetsa sepetlele sena. Eya o na le ha e se karolo ya sepetlele sena ha jwalo ka ho bolela fela ho na le dingaka tse di kwetlisong re na le dingaka tse tsamayang June July ho ikwetlisa ka taba tsena tsa cancer. Re na le tse tharo tse sentse di le sekolong tse sentse di tla qeta le tsona ke taba tsa cancer. Ho feta mono re lokela re sentse re na le super specialist ya di-pills o sa qetile no sa sebetsa mosebang masiri wa tshepisa empa jwalo ka ha o tsho hore na re na le dingaka tse ntseng di etsa di ntlafatsa ehlile re na le qenela dingaka empa hana jwale ho bonahala bana ba Basotho ba itlheketla hore ba nne ba apply ba tswele pele empa tumellano re na le re shebile naha yane ya Zambia o na le Copperbelt University eo e shebileng hore ile ya kwetlisa bana ba Basotho ba dingaka ke bone hore ditseo tsa yona le mokgwa oo ba fanang ka thuto o batla o le maemong. Jwale lemong sena re ile ra ba le sehlopha se yang empa ya ba mohlomong ha re ditaba ha di leke ka nako
empa dithuso ko di-university tse ka reng tseo e sebetse mmoho le lekala la rona la manpower gore a kotlise Basotho hantle kgolotso e teng eo re lokelang ho lokisa re le naha ke hore dingaka di qeta nako e telele ba le kantle ho naha ba sile ba malapa ebe ha ke kwa tseba hore motho o tla qeta le motho a etsa general neng 4 years a etsa special neng another kore ke dilemo tse ngata dingata o tla fumana hore ba kantle ba sile ba malapa kapa motho a so le lelapa so o bonahala hore qholotso e teng puso e tlameha hore e be hore dingaka tse di lokisetse kapa batho bana ba yang sekolong ka nako e telele hakalokalo ka lokise re le naha melaong ya rona hore motho a jwalo a be le mokgwa wa hore a nna phele ka salari hobane ha ke re dinaha tse ding tse batlang hore di be le di-specialist le di-super specialist jwalo ka ho boletse di a itela le gona re tlameha ho itela hore ka be le di-super specialist ka ba nolofalletse ho ya pele ka philo eya mme jwale ke a utlwa he taba ena hore e le gona jwale ba bang ba ile ba fokola ebile ha se ba neng ba hlile ba kwetlisetswa sepetlele sena ka kotloloho jwalo ka ha ko bolele ka ditse re hlokisa le university e buletseng ya Zambia e bonahalang maemo a ditjeo a se makalokalo hore ba ka kopana le bona hore di itse sehlophanyana se bang se ka tswela pele ka dithuto tse fapaneng gona buane ke mola mo kokogona e tswa ngwana teng corona e tswa ngwana teng ne ke re kutlwa gona ditsebi tsena banna ya ba jale ntho ena e dikaka go kae eya mme na le jwalo ka mosebetsi ya ila bolela le tsena ke nnete ke le tsa tloa mo lo tsaya ka mane ka bese eya ntse tsena le bokamedi bo teng se le go fela re bo ntlafatse ka tabeng tsa administration fela ka dinakeng ka mona teng le ntse le teng bokamedi le bona ka ha se segolo haholo ko se segolo ka gore ke karolo di batlang di le ngatanyana fela ga matlafatso mosebetsi ona o tswe matsogo ebile ke motho a tsela rona re lebeletse gore Basotho taba ena sepetlele sena e sekele ya ba re ikwaletse ka gare go yone ke mokgona o bonang go kena mang kapa mang re lebeletse maikutlo a Basotho gore re ntlafatse naga ya rona hantle ntate morero wa rona gore re qetelle re fokoditse kapa re emisitse go isa Basotho South Africa hobane naha e imetswe haholo re imetswe haholo ke se sena se re se fumanang South Africa ka di-transfer jwale tabeng yona eo ya ho isa batho Afrika Borwa sepele sa mofumahadi sa sopo sa mofumahadi Mamahato se ne se radue ka sona sepheo seno jwale kgokahano e tlo ba e feng dipakeng tsa sepetlele sa Maseru le dipetlele tse ding gore re sena re bua ka sona hobane le sona se setjha le sela sa mofumahadi Mamahato ho bona hore batho ha ba tloa moo ba ya lepereng ha ba tshele borogo ya le bona sepetlele sa Maseru ke sepetlele sa karolo e bohareng ba naha regional gore ke karolo e bohareng e a utlwahala mme taba eno sepetlele sa Maseru ke karolo ya kankane motho ba le sena se ka karolo ya kankane eya mme jwale dipetlele tsena ha di le tsena di tlo neletsa le sepetlele sane sa
na ho na le bosebeletsi bo lekaneng le metjhini e lekaneng ho etsa mesebetsi eo o reng e tla sefuwa? Sa ne se le pereng jwala ke re ho tla bo ho iswa batho hona teng na se na le thepa e lekaneng le bosebeletsi bo lekaneng ho etsa jwalo. Re ntse re kenya thepa e nngwe e ntjha sepetleleng. Ke nnete ha hore ha o bolela ka thepa e lekaneng e ne ntse sanka le thepa eo ha re nka sepetleleng le tsone tse e ne hlile thepa ya kgale e seng sa sebetsa. O qadile ho tswa lemong sena ho kenya thepa ha o ka ya mane eya ba fumana hore ho na le thepa e nngwe e ntseng e kena ehlile re na le thepa e ntseng e kena sepetleleng seo. Re boetse re lokisa hore re be le mokgwa wa ho hokela dingaka tsa rona tsa ntse itseng ho na le di-super specialist e ka sebetsang ka mokgwa wa nako eno ha re hloka haeba ho hlokahala hore ngaka itseng e kene e tlo sebetsa e tsweng hore ka nako e kgutshwane. A ke re mme ba hohelwa ka bohashana jwale na bohashana bo belletswe ka thoko. Ntse re lokisa ntate bohashana bona bo ntse bo lokiswa hore re be le mokgwa ono wa hore ka be le bohashana ba ho sebetsa le dingaka tse bitswang di-super specialist. Le lokisa nako e kae ko wa bona ena ya tjhelete lekala la hao bekeng ena jwalo ka mametseng tse rona le makgalanyane mona dingaka tse ka maluting ka mang di tlilo dikete tse 5,500 mo le ntseng le hlopha le iphile nako e kae mme le bone ka tjhelete e tla tswa ho kae? Gore ke re mona mo reng dingaka tsa ditsebo tse kgethehileng le ntse le di hlophela jwale ke re hona jwe gore bekeng ena lekala la bophelo le ne le hlahelletse ditabeng haholo ka ditaba tsa tlhokahalo ya ditjhelete. Jwale ke re na bana le itlhopha nako e kae hobane dipetlele ke tsena di se di le teng di a sebetsa mme Basotho ba kula. Jwalo ka ha o bolela hore na re itlhopha nako e kae ebile ha o so qadile morero o tlameha hore morero o tlo phethahatse empa ka dikarolo tse itseng morero ona wa sepetlele ho reka thepa o tshwara batho ba ditsebo tse kgethehileng e hloka tjhelete ke moralo o etsa moralo. E ne se ditaba tse neng di lokela ebe di kenyelleditswe kopong ya dithuso ho tswa China tseo hore sepetlele se tlatse thepa yohle e hlokahalang maseru moo le hore bonyane se lefe meputso ya dingaka tsa ditsebo tse kgethehileng nako ya dilemo tse itseng. Ha se China fela moo ka ra fumana dithuso tseno hantle re sebedisa hape le dingaka tse tswang naheng yane ya Cuba moo Basotho ba bang ba dingaka ba fumanang kwetliso hona teng le tsona ka ho tshwana re na le dingaka tsa di-specialist le super specialist tseo re di lebeletseng ho tswa naheng ya Cuba. Jwale bothata ba bana ba tswang ka ntle kore ha motswetsi a re ngwana o bothetse phuana ha o utlwi na o ntsa reng jwale le wena o sita ho e hlalosa ka sekgowa hore ngwanena o bothetse phuana. a kere o utlwile hore o utlwile nna ke itse naha ya China ka sepetlele tsa tsona tse ba sebedisa traditional and western e le hore le rona ho fihletse mokgwa oo re tla re jwale le rona re tlameha hore re kenye ba rona ba tla bona hore di tsuana di tsa wele e le hore le dingaka tsona tsena tsa rona tse ntseng di le teng e feta le tse ikemetseng tsena tseo thweng ha di a hirwa ka dipetlele o tla utlwa hore motho o tla ba nna re bona mme mamang o tseba haholo ka pua e leng hore Basotho ba ntse ba elellwa hore
tsebo ya rona re le Basotho le meriana ya rona e bohlokwa haholo, empa o tlameha ho lokisa gore dinetho eng kaofela ho kopanya go be ka mokgwa re ke keng ra baka mafu a mang. Wa elella gore ka nako yane ya COVID-19 go nowa mangana go nowa eng, mme ntho tsena kaofela di sena dinetho, e le gore re ntse re thabale gore e ka nna ba taba eo e ka nna re bakela mafu a mang. Gona go bolela gore ga bona gore ditsebo di teng ka rona, ka re qadile gore le dithupelong tsa rona di-workshopong ba tsentse re ba kenyeletsa batho bana ba rona ba ditsebo tsa dingaka tsa bongaka ba rona diapamere ebile rona re ba hlompha haholo bana ka tseba go ba tseba. ga re fetele tabeng ya sepetlele ka kakaretso mme ntate Magalanyane o bontsha hore e hlile boemelo ba makoloi ya baeti ha boyo le dibaka tse rekisetsang ha dio. Taba e etsa jwang hore sepetlele se ahwe se be se phethelwe ho sena sebaka se jwang? Makoloi a na le parking di teng ha se ntho kgolo hakalo-kalo. Re a elellwa gore sepetlele sena e na fela le 200 makgolo a mabedi. Eya e le gore ntse se le ka tlase sane sa Khumamohana, e leng gore ka lebaka la sebaka mohlomong ka baka la morero o jang wa bakenyela ga ke re jole ga o ntse shebisana o tla fumana gore le mokgwa o nongwe o qaduwe pele morero o nongwe o qaduwe pele ntse ntse di fokotsa ke ka ona re dileng re bang le tshebetso ena ya gore e tlile taba ya boemelo kapo parking Highland DC ka le latolela e le morero wa lona ke gore letle le sebetse wa Highland DC ka le latolela ka Sanlam mo bakeng sa hore be boemelo ba makoloi ya baeti. Ntate ga ke re sepetlele ke sa setšhaba, morero wa sepetlele ga se wa lekala la bophelo ke wa setšhaba sa Basotho. Ke ka gona go kileng ka tsho go wena ka re re lebeletse gore taba ena ya sepetlele le ga e kgannwa ke ba lekala la bophelo empa bophelo ke ba Basotho, mme e mong le mong o lebeletse se setle bakeng sa sepetlele sena. Ga se gore ka ha morero o qaduwe ke ba lekala la bophelo e ba jalo se re supa ka menwana gore se le bona ha ona re tlameha ho sebetsa mmogo. NMDC ya nna ya re fa ka godimo ka mane ka moo gauweng mane mo botlata go dula dingaka tse tshweuwang tse le manese ya Maneo ka nnete le ha o e beha jwalo mosebetsi wa LNDC ke ho sebetsana le botsetedi e leng ho kenya tjhelete yona e ne e lefang basebeletsi ya bophelo bane lekala la bophelo mosebetsi wa lona ha se ho etsa tjhelete e le hore ha ba ka lefa ka ba tswela pele ho lefa sebaka go ka ba le yona kganyene hore jwale mmuso o tla tswela pele ho hloka tjhelete e leng pina ya mehlae. Ke mo gone ke neng ke rena ha bothata bono bo ka hlaha e seng gore ba tla hana fela ha bo ka hlaha LNDC ya re se re ntse re na le motsetedi ya batlang ho tla ema pela sepetlele mona yena a etsa tjena le tjena le tjena le tjena le tjena e le ho kenyetsa mmuso wa Lesotho tjhelete. ke batla go thiba ya mme tswela pele. ke batla go thiba tabeng eo hobane bophelo le ntlafatso kapa development di tsamaya moo hantle ntho ha o sa phele hantle ke ba ba bophelo le tswelang pele ka rona. Empa moralo e ne le wa lona e ne LNDC ke lona ba sa galang ka nako mme bothata bono bo keke ba diellwa lefapheng le leng ha ona moaho ha wa Lesotho mona mmasepala a sa tsebe mme mmasepala o lwantshana le ba itshuku ditsatsi le tjhabang le dikelang maobane ba ne ba tloswa sekele mono ho thwe ho lokela go atoloswetse mme ha ba mmasepala o ananetse moralo wa kgao ya sepetlele le botsamaisi ba sepetlele ba tswela pele ka kgaho ya sona fela ba sa siele ho go tlwele mo maphele di-taxi di tla fihla di siya baeti yona teng le batho ba rekisang ditholwana ba be teng
ebe jwale o so ta ka nnete bophelo bo tlapeng empa le sa gala hantle na lekala bophelo na le ananela phoso eo le entseng mogalong wa o se wa ha o ntse o thutse ko ba le lekala la bophelo masepala la ditsela sentse ba sebetsa mmogo tabeng tsona tse ke ntse bua ka tsona taba tse sentse di tsela pele re sentse o lekisa gona ke tlo sebetsa jwang so ditaba tseo ga se e leng gona re tla bona gore na go tla etsa jwang ke ditaba tse sentse di tsamaya mmogo bakeng sa pulo gore re bone gore ditaba tsa traffic ha di na go ba teng emme sepetlele se butswe nna ke sebetsa mona mo dikoloi tsena di tšekang hona teng mme sentse ke bona tshubuhlellano e teng hona jwale sepetlele se butswe tebello ene le gore e tla ba ho se ho ena le dibaka tseo teng lona le tlo rekisetsa mane le tlo theohela dikoloi tsa lona mane ba bang ba thaotha ba eme mona ha se dintho tse teng tseno hona jwale empa ntse ke bua ka ke ha o ntse o bua teng o bua e le gore ditaba tseo tse ntse di bua ke tsane tse sentse e tla ga pulo ya sepetlele ga ba teng o tla fumana gore e tlile re sere di kentse tshebetsong o la bonele e tlang tla be se di kene tshebetsong eya ha o bona o sa etsagala jalo o tlo kgutlele go rona gape gore tsone le a bona taba tseo eya a ke re tlwaelo e teng ya gore e tlare ha o itse ka tsamaya tsena e ntse tsamaya empa o tlo bone ga re dula sepetlele ditaba tse tlabe di ke ya fumane gagollo kaofela ke a leboga mme ke kopa botse ya go qetela e leng ya kgiro mafapheng ohle a amanang le sepetlele o boletse gore sepetlele se le seholo haholo e tla be le sepetlele sa bohareng e le gore se tla amoela batho ba ikabang ba tloa Berea ba tlogang ditleliniking tsa Maseru mona Mabote Qwading ha ba le bothata ba tla fetela kwano le bone ka ho hloka ho hira batho ba kae mafapheng a feng mme le ho le ha kae ka dikgiro tseo re fumane tumello ya lekala la kgiro gore re tswele pele ka kgiro mo re sentse re sebetsana le kgiro gantlentle ka sepetlele setšha ga re tlo thusa batho ba ba thapela ke tlo tswaka le batho ba sentse le kgale ba sebetsa ka go dipetlele gore se ke ra qala ka batho ba ba thata fela eya e entse ya go ba molla gore ba tle sepetlele se setšha re sentse re tlo tlogela dipetlele tsane ga re nka mane dipetlele motlhala ga re nka botlhabotsi go tsamaya gore re kwale dipetlele tse segeo eya kasa re tsamaya gore re bone gore re a tswaka e le gore le dipetlele tse ditoropong fela di sia di na le batho ba batho e leng gore ntate o bua e le gore bekeng yena e ne e tlang go tlo isa go be le mokgwa wa gore na batho bana ka pelepele ba ka bolellwa jwang gore manese dikgaoditseng ena yena le tla e tseba gona re tlo itsebetsa jwang e tle ya tlameha ho etsa phatlalatso e jwang gore batho ba ithute ka peleng ya ke hona ho tla hirwa ke gona go tlo hirwa legae re sentse re na le ba sentse ba sebetsa empa ga se batho ba ka jarang sepetlele ka baka la palo ya bona eya e leng gore le bona bane ba re gore ba tla tswa go tswa dipetleleng tse ding re ke ke ra ba ntsha dipetleleng tse ding re sia fela re tlameha gore ga o tswa ema go ke eng giro e leng ntate eya go kene tshebetsong e kgolo ya kgiro e jwang ke kopa gore mona mo re buile mmebe re o tlile re ke re utlwe bamamedi na ba di utlwa wang o tle o seke wa ba hola le phutselatso ya hao hlemme e le gore ba na le dipotso o tle o kgutle le hona mona mo o keneng ba arajwe ke a leboga mamedi e motlama Africa FM ke motsoka sephadi ke mongodi e moholo wa lekala la bophelo ke mme Maneo